ai no foki mo e fakisia tu fia I mahani e whawhiriweanga ke he komisina tukurunga New Zealand kau whalataha e ke hana whanua mua ke loto e whanua ke pure mo he ana kamatanga hua mo e whakatwhanu New Zealand mo tau tūru pia nia ki te office kau whalataha e ke mahanei so tangata whanongongo mai si pia nia manatu foki masa me skrea ia a tau tūru to man hainanga anofo I New Zealand mo adu ke he whahilaro to mango lau ia lau tūru toko ua whumahiro I hea nia kia moto Britania mo Australia hai lau tūru ne anofo I foki masa me skrea ia mai longa foki ni e matawhatu whono whakalatalata nei ako mena tuonga ni whakisi mai he matua premier ngako moani koe mena whakisi mai tuai ni e ia ke he hana whakamutaranga ke whanonga nei he mga ne tuku ai e whaswhaseanga tupe ua ate mawhuru ua ate mata si whakataritari atu whoki au e ki puri ki ai ke mahani he tau whailoanga mai tōna na ki anga I haneini hoko mai ki lota he whanu ki pure se ai koe mena kua lata ke kahai ai e tau whakatonuanga tūnga e certificate of agency ako mena inoa tuai kua lata ke tau seosi tuai ke whai mga ho mai tūru tue ki pure ke kisi ki ai ka e pesi ia koe ko mui tua whoke ke he tau whakatokanga I lota he tui whawe ke mahani he kisianga whakatangata po ke whakaiki pure anata hatalauanga ne talahau he tau ofisa po ke wharu whoki ke ia e ririfu e ke pure he tupe ke tuku maianga he whaiswesianga tupe lafi ki lunga ako whai le kua whai mena ke whakahako po ke nākai katoa he mga aho ni tau se kakatu whakatokanga ko whakamau tuai ni ke whakaonga pihia ke lata mai wharu he tau mena ko kisia ko nākai katoa si whakau e ko whakamori fo ke talahawanga ia ke lata mai whaiswesianga tupe lafi ki lunga nei koe hako nia kisianga ma whakatunu whono ke he whaiswesianga tupe nei me matau whono nei 2 miliona tāra 2.9 miliona tāra ne lau ia ai e whaiswesianga tupe hadau tūru ke la lafi atu ke he whaiswesianga tupe ka koe 5 hiwa koe tupe mai New Zealand ke lata mai tau ngahua talhawe ke tau special project ke katoa ai koe hiwa 0.9 miliona tāra kua la lafi atu ke he whaiswesianga tupe katoa tau nei ke hoko atu ke he 3 miliona taha mena nei ne tuhi mai tu mau e lalolangi si pia fuke New Zealand ko niwe ni taha motu kwa tō munu ina lai hako puke tangata kai ke whakatai atu tahe awhi rime seo puke tangata ne nofi niwe ke he 3 miliona ringa koe uafuru e awhi tāra he tahe tangata ia kai ke kua uta pihia he pese ia aini ki tumo mui tangata kaka dokoroa dokoroa I he motu ke reveki wai whakakanga mtaki si mtaki hako hahai ai wharu he tau whakatokanga I loto he whaiswesianga tupe lafi ki lunga nei ke tau sea ki tonga hua ki loto he whaiswesianga tupe he tau nei ne nā kai katoa ia whoki moe langamutai mehe New Zealand ke lata moe tonga hua whakalaulai ka tunga ne tu tāra whoki he whono ki puri ko mare ke mahani he tau whakatau tonu mai wharu a whakatau tonu anga he tau ririfu I roto he whono ki puri hia whoki me tau tangata hua ki loto he whakatwhono manatu au koe
Varo se wafi ne toka giloto. E faz fasanga tupe ke lalafi adu ke recurrent ke lalo hefo he ofise per mia. E varo se uia ke la uia ai fo ke to fakatau tonu he to ke pure. Tung mo dau sai he komisi. Kana kai. Ei bi here. Ke ai la uia ai fo ke hengo e kiskisianga ke to fakatau tonu he to tanga hua. Kai hahai ai e taha paisianga tupe I roto ke lata moe whakangahuanga he tau what. Lalafi atu ke he langamataianga ne moa mai he UNTP. Mitaki koe whakawhai tupe he tau whanau whata tau tōru. Ka koe tonga hua ke paua ke me tūmau ki ai taha onoanoanga. Ka koe lahi ki lonto he tupe nei ni ki seo ka toka ki lonto he whaisianga tupe e varu se wafe ia pe tupe ke lata me professional services lime se hong fumari me se wafe e te ilo e au ko he whakamori ko hingo e tō mena ko lau iai e tupe ia ko mena ni eni ki se au ko ai hanga hanga mitaki a koe mai he toru koe ni ue miliona dāra he recurrent ne lalafi ki lunga ai fai ni hoko sia foki ke lata me tahatana wanga ma doge premier de mga kamari ke lata me lang matayanga he tau manga me tau whanu tangi manga ako mawehi mai ia do ai toka ki loto kahe pasi sianga tupe kai dinga mua mai he whalua tupe foki koe kisi angana ha ko ma whakatun whanu me whanu ki pure e nā kai mitaki ke mahani he pasi sianga tupe ako mori lalahi to numela nei kai na kai lalahi ke be hanga watu ke to mumui ke to tangate he motu ke lata moe langa matayanga ke lautur kai mama falahi ni ke he mui whaka business si whakamare mori mai e tau tangata business na kai koe mga hau kua kerea ka whakisianga koe motu nei ko niwe maroro ke tuang he to tangata me to manga ko nono foi toko hong from a fai mang maro torosi ne hai ai pe maroro he motu nei he kai na kai kiseo hamberna ku hangawa tu pihia ke he to manga ako ngaho tu manga tu manga nei ko pere tupe ke lang matai ke lau toro tonga hua whakamanga kai hawhela e langamataianga mai e whakatufonu. Uhoa ki kai ko whakamori e tarhawanga ia hangao ke he wharua tupe ke he mai. Nā kai toka ki loto he whaisiwhasianga tupe. Kamana tuia ni ma whakatufonu ni kisia mitaki ke he wharu he tau whakatokaanga. Mai tonga hua ki loto he whakatufonu mai tau koroa. Mai wharu he tau whakalaulahianga. Kai nā kai hanganga mitaki ke he haka kisianga. Ako nā kai whai mena ne toka whoki I loto ki hanga watu ke lata mo e tau maanga ke lang matai aki e tau maanga kai toka ni a lautoru ke kumi e lautoru halautoru tau buhara ke lata mo e asi haki anga e tau maanga takitahi tau e whoki kam to huhu watu whoki ni kaha ke matua pere mia anitaki ke whakakesi atu whoki ni monei koe whia kakahai e tupe kua toka ki loto he trust fund hadoto. The principal amount in our trust fund. Whiha ka hai numera kua toka ki to mga nei, hako iloa whakahiku to tau a maire, ina maire e tōrunga furu. Ai luko whiha he to mga nei, e ki maiki. Hako to tupe, taha tupe ia tungo ko kisikisi ki ai, he mahani he moa ange te long matai, ke lata mai tonga hua hadoto he motu. Ka kua lata e tupu e ne mua mai he trust fund ke lang matai ia ke tau manga. Ako tau mai ni ke hei tupu ia whakatau a ke whare I wani tuni. E hei laha pehe ia kako lau ia e tau tangata a tau tūr he motu. Kako kisianga he whakatwhanu hei he aho mai halau tūra tau whakatakatokanga. Too much emphasis is on business and the development of business and lack on the assistance to the community.
because Niue is made up of the 14 villages. Ai pese ia ma whakatunu koe haka tuanga koe ke pure he maanga ko humotu. Ko whakakisi tuai haka lau matai ke he tau pepa tupu me wharu a tuanga he whakatunu ke mahani he lau matai me whakamaroro me taria. Kaya tae na ngai ani ke mga hau ke he wharu tau mea ko kisia. Kua nā kai lau ia ai ke mahani he kisia ang whakai ke pure ke mahani he tau whaswasianga tupu. Mene ia mamatua pere mia. Liu ni ore atu. Ko ke hingoa hao whinangaru li rifu. Mai longa la taha whikau ne tōtua nga ia ke he whono ki pure nei. Ko e tau whakatau tunuanga he tau ki pure. Me whoro mena walafi ki longa ke lata me halau tura tutuanga. Toka ai tu whakasia nunu ko kisia ki New Zealand. E mani ko ta kehe tuai halau tura tau tama langmata ia. E kwa rewa ta halau tura a tau se pihia. Kako tau turu. Pe lari lea tau tōru, ke langaki ha ke tuanga, he katofu, he motu nei. Si mai longa la, ke lari ke whaka hanga mitaki, ke mai ke fōki a tau tōru, ke whaka malolo, si mai ke fōki he wharu, ke kisia mai pihia, ke mahani he whaka lirifu. Ai mitaki rehi ke reka ko lirifu, ka ipe he kwa mua e tupe, taka lirifu. Kai mitaki ni ka eke kwa mai longa pihia, ke lata mai ha tau tōru a motu nei, mai tau whakatokatokaanga ngā hua. Kato hai eini wharu te uhu, he mahani he wātu whaka numela, kai pehe hāko te manatu whakakise, ma whakatonu whono ke lata mai pepa nei, ha hai ei te mana mitaki ne tokai, si hai ei whoki, wharu mena ko nā kai hai ei ke lata mai tu tangati motu, whakawelai. Kawe, a hai ei huhu he dilifu ni ko tuku mai, kai ke Mōna kai taha mga hoke moa e tali he huku he lilifu. Pake toka ke tuku mai ki he mga ho he trust fund. Taka nei te tali a deo mo whakamui maha te ki whona ka usi e teo whakamataranga. Kawela koe huhu kai ke lata mai trust fund. Yeah. The trust fund. Tō tali a deo e huhu a ngai e ka lafilafi e o e te mura whakau. Ko tuku atu ki he lilifu e kuli mai alusta ke lau. Kaue ma whakawhon, whakalawhalahi atu kia koe whakaue ki atua ha kua pihia e hana whakalofa kua mai ki atu tūru ke whiriria ko ke whono e hata tūru a whono i te ririwhi mutu whakalawhalahi ki atu tūru ma tua primia ma tau i ki pule tau mga whaonga pihia ki atu tūru i tau ririwhi ki pule kua hai ai whakalawhaki he kuia ni silani kua whakalataha mai mo tau tūru ai ni mo whuki e mga honei e tau manatu whakatoto atu ni ke tau hata tūra te matakai langa ni silani haka tau masikelea. Nā tu whoki ke whaikupanga ia ke he hata tūra a pepa ni nuka tuku mai. Kai welahi ma whakatunu whanu ke mga kua whoki mai. Ko e ononoanga ke he pepa ni ma matua primia. Nā i loi te tūra mga kua mori. Ma matua primia ko e tūru ono na i e milion. 0.8 e tupe i lote trust fund. Ai la hafa ia ke pehe kua 5 milion ke he mga honoi. Ka kua manaki tuai a tau toru ke whakaonga e tupe ia. Ha kua tau manatu ma matua primia ke tuku atu. Ko te wama manaki anga osi ha tau toru ke monui nei mutu. Ko tau mamane ki anga whoki, ke hako e utanga he tau puhala, whakaonga he tau tupe he tau tūra mutu. Ka koe mga honei tunga ko ki singa ki he pepa nei no ko tuku mai, ka tai ni hako manatu me ke pune mai tuapa. Ua ai ki sia ki ai e whakalofa mai ha tau tūra tau rangata ki he ono noanga ke he tamu moui halau tōru, ni e kua toi hifu he mutu, me ngā hua ke he tau ngā hua. Tunga i tau mawea he tau ngā hua mori, tau maua taha tupi ke lata me tau whaka hanga mitaki, e mutu, ha koe whahi, tūlisi ai mnihe mga unihe tau tōru, ne lahi ki ai o muianga.
Fralo fala hi ga ki ke mana mana ti ke hi to banga